Večni derbi je še enkrat več ponudil vse, kar največja tekma v slovenskem nogometu lahko ponudi, razen zadetkov. Videli smo sicer 2 rdeča kartona, po enega na vsaki strani, nekaj manjših priložnosti, lepše so sicer imeli naši pubeci in na koncu delitev točk z izidom 0-0. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Zelo interesantna tekma, tako na tribunah kot na igrišču. Jaz sem zadovoljen s točko, ampak malo grenek preokus, ker smo imeli svoje šanse, nismo izkoristili, ampak vsa čas igralcev. We had a good fighting spirit, but it's not enough only fight. We need to play in the pitch, to have a cold head and to be prepared for provocation and everything. But I think we did good. Yeah, but unfortunately, like I said, we didn't win today.